Clear tu le ngai thatu te ninga ni chibai le vek ule ni zan lama inke result ngai num tak clear le tur om nuala chungte chu kan thlirin kan ngai thla ho anga tin football tholeng te po clear ngai thla ho tur om le nual bok chungte chu thlirin in ngai thla ho le donang o tun tum chu abultran na Santos FC tanghian bultran ta dai ila ni zan lama khan tlak lau team Santos samchon point thum hlutak lo chuakin Mol ne tu Juventus chu sithum fain anvat ne he in khela hian Santos team tan he game hi apoimo khop maya midang result an nga lai hian relegation zone anla ane zia chu he game an chak ma hian relegation zone an tinani chu inkhel antrana first half golut lava an trin no yin second half fairo thilmak thlen tir tu Neymar chon thilmak ron lan tirin minute somnga parukna an goal ma hruai aron khong veilam atang goal herme ball ron da phei chu Neymar chon veilam kila chiang zetin a chui luta top corner a moi zetin a pet lut ane hemi no hian Santos team hian norzui selin minute somruk pangana Igor Vinicius ball pek lu thazet chu rem taka loin siam rem Neymar chon moi zetin toi takmain a pet luta finisher thatak ani zia alantir ane minute som sari pathumna penalty lo chuak le hian penalty hi Neymar chon a chuya dinglam kila penalty hi alira a chui lai hian goalkeeper ero veilama a dive thunga Neymar hian abum chiang hle hat-trick siamin a team hi a chan him zuita ane tihian Neymar an goal thum akhung ta ka chuan table tharbera po relegation zone atanga tal chuakin khelsom thum pasaria point somli pali nen som pali na an chawa him thei turin an din mun a thata hle an ne tak Juventus lam ero point som thum pali nen som pakwana anom zui sela an tlati a chiang fel to ane he in khela goal thum khung tu Neymar hian tun hnai a game khel pathuma goal nga akhung tling ta dera Santos team relegation zone atanga antal chuwa theinan a tho hlok hle mi puitena kan ngai venzinga mi English Premier League ka lut chhota ila ni chana in khel monom taka teibulam ma hroitu Arsenal chon olsam taka point thum lo chuakin mi khol team Brentford chu sithum fahin an ne Emirates Stadium a in khela hian Arsenal hian goal satum sompanga an neya Brentford hian tarketa satum khatma neilo thungin Arsenal team hian an ngam hle he in khela hen atira tangain Arsenal team an hlo omzo ka minute som pakhatna goal khung nga lin noni madweke ball thai sial zet mai chu dinglam sir time ben hoi chan gola ball avor phaya tau thaya kan ti mai headmaster Mikel Merino changola lo tau lutin sikhat fain a team hi ma a hroi pui ti hian Merino hian a game khel nung pahnia Arsenal team tang goal pahni a tau lut ane Arsenal team hian an nor zui sela hun trapo in siam noring goal dang ero alu bel loklo hun top ma shet minute som ko pakhatna an goal ni na khung le hian Mikel Merino through ball thazet mai chu saka chon boxa alu puya box ding lam sir tang goal hi ron chui phai hian Kelleher chon alo safe ma se safe per hi gola lirlut ta thovin Sydney fine Arsenal hian ma an hruai zuita ane hemi nuwa ero goal dang alu bel zuita lava Arsenal lam hian point hum hlutak an hlo chuak teibola po khel som palia point som thum pathum nen fal takin ma an hruai le ta an hnuai om City nen aning kar chu poi nga in an sor zaw le ta ane avan doi jok Brentford lam ero point som pakwa nen som pathum na anom thong season kalmek tun hnaya chetra mai title contender an ni theng te kan soi Chelsea po rin ngam an har sa jeron lan tir le yin mol nei to Leeds United chuan goal thum goal khatin an lo barakhai inkhel munom taka hian Leeds United hian goal shot tum som pali an neya Chelsea hian goal shot tum som pakhat nei thungin inkhel pumpui thira ero Chelsea an chung nung filor laka ma se point ero an hlo chuak zo talo ane soita kang khan he inkhela hian minute ruk na leka Leeds United chung corner an hlo chuaka corner hit stat chon ron chui phai hian bijol chon thazet main ko takin atau luta sikhat fain ma an hruai der
first half fun top ma hret minute somni pathum na bijol ball pek thazet cho box pona train tanaka chon achuya dinglam kila ball hi marzet athok lutin sinni fain ma an roi ta der ane first half a goal alubel zui talawa second half minute somnga na chelsea ansipur run su trenin Jimmy Gitenson veilam sirtang ball aron cross cho Pedro Neto chon ading lama lo receive in ball vai khat asot le chau ti hin avelamin gola ahlap luta goal moizet Neto train kan mule ta ane ansipur sutin anphur le mase minute somsari pani na goal mamozok Chelsea hi anche sual le ya antar hnung lama gusto back pass cho tosin adarebio cho lo che sualin atnunga tlan okafor chu amumi alawa ball olsam taka khal mai ball olsam taka pe chu mai thai tur chu atnunga ron tlan mumi alavin ball hi akhala okafor chan thata karon lak sakin Calvert Lewinatan ball hi alir phaya Calvert Lewin chan ti boy tu nei to lavin goal ro ka chui lutin goal thum goal khatin ma an roi zuita ane hemi noa ero goal dang alubel zuita lava mol nei tu Leeds United hian Chelsea goal thum goal khatin an lo bara khai zok ane tihian table thar bera Chelsea khel som palia point somni pali nen palina an chuk thla a ne na changtu Leeds United lam ero an mamo tak point lo chuakin khel som palia point som pali nen som pasari na relegation zone chungchia anom zuita ane Liverpool team lam point base and phaglo an chun zom zela nizan lama khan kai thar team Sunderland so goal khat veve in pain an mola anin ne tok pui he in khela hian Liverpool hian goal shot tum som ni tum dang ang bokin an neya goal shot hitro an nga thin khop maya goal khung konga ero an pache thin khop mai Sunderland lam hian goal shot tum riat chau an neya apoi mo poinero an hlo chuak ta tho ane inkhel pum pui thira ero Liverpool tum dang ang bokin an chung nung zoka point khata ero an lung oi thiam shram angai ta ane he inkhela hian atir train Liverpool an hlau nga la goal khamle goal ban pet per te por ron nei dopin ma se poimo golero an khung thei lok lo ane first half a goal alu lo nu yin second half minute samruk pakhat na be se lo takin Sunderland lamin goal ron khungin box pon atangin talbi chonin moizetin goal achui luta Liverpool goalkeeper Alisson Becker tan dan man ngai na a lo ane amai ro chu hemi nu hun rei vak lo minute somriat pakhat na Florian Wilson athiam zealan terin box chunga Sunderland ternhung pahni te abum koala gola velam sira moizetin achui lut ane amai ro chungun taka an endik nuwa on goal angin an kaltir ta zoka Florian Wilson achui hi Norni Makwele chon alo dang pera hei hi on goal angin akal ta zok ane Florian Wilson atho hlok le kan ti thei thawang chu hemi nu heng goal dang alu bel talawa ma se hun top ma shatin Sunderland heng goal an khung teu hle wave sa ball pek chu Igor Sidor chon thazetin atlan lu puya Alisson Becker chau amat chon to Alisson Becker po hi abum tlang leya gola ball hi alira chui phaihin a goal ngei turangai ani la yin Federico che sa chon line train aron clear man hlau maya Liverpool team an him sham hemi nuai ro thil thleng danglam aum zui talawa point khata an trin zui ta ane tihian Sunderland hi khel som palia point somni pathum nen parukna anom zui sela Liverpool team lam hi khel som palia point somni pani nen United chule pelin pariat na an chho ve bok Spanish La Liga lama lu chho ve le ta ila ni sana in khel munum taka Real Madrid chon point hum lo chuakin mol nei tu Athletic Club Bilbao chu sithum fa in an ne he in khela hin Real Madrid tan minute sarina le minute somnga pakuana season kalme ka che thatluang mai Kylian Mbappe chon goal khung in Real Madrid thi achak puya Real Madrid tan hin Mbappe mai ba ka Eduardo Camavinga chon minute somni pani na goal akhung ve bok tihian Real Madrid hi table thar bera khel som panga point somthum paruknen pani na anom zui sela mashwai tu Barcelona chu point khat chawin an phak lo ane Bilbao lam ero khel som panga point somni nen pariat na anom thong tihian season kalmeka La Liga hian Kylian Mbappe hi ache tha khop maya Real Madrid tan
La Liga bika goal somparuk akhung tling der towa top scorer huang hin afal le ama naiber tu hi Ferran Torres, Robert Lewandowski le Mergi te anni ya goal riat theu khongin Mbappe anphak lo na hi asang le Mbappe hin golden boot te po adon le mai arinom Copa Italia round of 16 nama lut vele tazoi ila ni zana in khel munam taka champion tura rin kai zingami Inter Milan chon olsam taka ne na changin Mikhol team Venezia chu gol nga gol khatin ansop he in khela hin Mikhol team Venezia tan resi chun an golom chun akhonga Inter Milan tan Marcus Thuram chun gol ni khongin yon boni Pio Esposito mai baka NDD of 10 goal khat theu an khunga Inter Milan hian olsam takin quarter final an lut in khel danga Napoli lampoin an che that chun zom zelin an king pui kakleri chu penalty peta an ne he in khelain Napoli tan Lorenzo Luca chun minute somni pariatna ma an hruaina goal a khunga kakleri tan Esposito chun an sipur asut vele hun pangaya in ne token penalty manga achak jok zon ania penalty peta Napoli hi goal kwa goal riatin ne na an changa quarter final anin pet kai zuita ane German DFB pokal lama poni sana in khel ngai ven lo bera Bayern Munich lamchon an che that an chun zoma an king puiwal nei tu Union Berlin chu nei quarter final an lut in khel monum taka hin minute som pani na Union Berlin defender Assassin Anlama atilut pala minute somni palina season kalmeka chetra mai Hurricane chon an goal ni na akhung le ma se minute somlina Union Berlin tan Confield chon an sipur aron su trena an van doero akal tluang le hun pek bela hian an defender leite chon an lama atilut pal leya goal thum goal khatin Bayern hian ma an hruai anne second half minute songa pangana Confield chon an sipur asu thren leya goal dang ero lubel zui talovin DFB pokal round of 16 a Bayern hian ne na an changa quarter final anin pet kai zuita ane inkhel result lamkal sanila inkhel tor fixara lutang o zanina inkhel thlir tor omle nual dona English Premier League lamatang hian tran don ta illa zanin zanlai pel dar khat le chan vea Old Trafford ta United chon West Ham United anlo mi khwalang he inkhel hi apoimo le dona achan chu United team hi point somni pakhat ne som pathumna anom meka anchak ani ngat chuan table pangana inson chho theina hun thra an nei don ane West Ham United lampo tungge ma hian anchak chuan relegation zone atanga tal chuwa che theina hun thra an nei ve don buka inkhel poimo tak team pahni ten Old Trafford ta an chop chuak don ane probability tang ero chuan United chakring an tam zoka tunai anin machon to te han clear po hin United team hi an chung nung deuh tura ngai ane chuti rol chan football a hen soi thiam a har sa thina tunge chak zo ka kan rin lomle heng ba ka hen Spanish Copa del Rey inel na te po nei chun zom ani do na Copa Italia Lazio le AC Milan te anin machon don bok inke result lam chuka santai la football thulenga lut chau don o Diego Simeone thu soi tang hen tun tum chu bul tran don ta ila Atletico Madrid en goal make to Simeone chuan Barcelona an ne zolo nu khan Rafinha chu afak khop maya Ballon d'Or adong lo khamak ati thu asoi Simeone chong kanin machon awanga soi kanilem lova Rafinha hi athati ani hian alan tir zel ane khain khel pialama season lemta pokhan achetra ma football player malkhai atanga hanchut phei chuan ani ayadon phu anom lo ane chuti lai chon midangin andong ta thunga hei hi ke chon makkati hle ane adong tur dik tak chu Rafinha ani tin asoi Erling Haaland po afim khurul khop maya atong po a uluk hle Premier League a golza akhung tlin chungchanga anzon na chu changin Erling Haaland chuan Premier League a golza hansoi chuanin thilmak danglam ve tak chu ane Manchester City tana striker ni na ka chelme khi kalom ma ani na taka chuan club lian le ro pui tak tan ka khela gol khung tura helai mun hi pan kani reng bok ane kati turang thatakin ka hlen thei hi kalom khop maya ka khung lo ni chuan midam takte hen min soi sel jok don ane chu thilpoi tak ani do na
gol ka khung thei hi kalom ma ka hna ka tlinti kalan tiranin ka hriati hin Erling Haaland chuan asoi Arsenal team enkol mek to Mikel Arteta point Declan Rice chungchang aron soi le ta Mikel Arteta chuan long tho kan hanti ang chi po keni hian man tangkai kan tum chho zel dona chumi konga chon Declan Rice apoimo chho hle don ane tundin huna training na po long tho kan hanti ang chi hi Declan Rice in azirna sakhop maya set piece kan tha ma chu keni hian kan man tangkai zel po ka be sei bok mitam takin set piece kanin ngat lutuk tin an soi thina poitina kan nei lem love kan thatna ber ani mewa chu kan champion pui zel thei ka be sei corner pialama long tho tang point goal khung zel kan tu mang ti hin Mikel Arteta chuan asoi Wayne Rooney thu soi hi kan pom zong ani hlomem le Wayne Rooney chuan kumsong pahnih leka upa no pang kan hanti ang chi ho hi United ta na lo khel to zinga player tha anti zota ula Cristiano Ronaldo anti zelang achan min zota ula achan chu Ronaldo hi amor bok bertu ania mitam tak hriat a hlo em bok ani na taka chuan Ronaldo achan pak ji sungte Darren Fletcher te kha antang kai zo ka Carlos Tevez te thleng point an ni thayang chu amai ro chu anni kha chu langlo roma player ro pui kan hanti ang chi kha anniya Ronaldo achan pak ji sung le Darren Fletcher te Carlos Tevez te kha an thada izok ani han clear ta wangwang ula football hi chu affair lo chang atam thin khop maya team ta na mitang kai kan hanti ang chi mitam takina an ngai san zui lo hi an tam khop maya amai ro chu midang thora tanga lo par vulta lar chuak te po an tam thin hle ti hin Wayne Rooney chuan asoi Vinicius Junior point thu tharon nei vele ta hin Talksport in atarlan dan chuan Saudi Arabia lam chun ani hi senglo an tumna kong ama an lak thu puan ani ya Vinicius Junior lawyer tenen po in biak na ankal puito ni in antar lang Vini hian lo thanem tak lo anei don chuan Saudi Pro League hi pan arem thi ni in antar lang towa au kil te po ankal tak rupa chuan Vini hian Saudi Pro League hi a on chhotan ta a ang hle Mo Salah po Saudi Pro League lama kan mu arinom chho zela tundin huna Talksport in atarlan danin Al Hilal lam chon an biak thu puan ani ya a Croatia lam point an biak mek thu tarlan ani bok Mo Salah hi tundin huna Liverpool a bench lama athove zau zawa alung oilo thu Ernest point aron soi chiang to ane hetiang ani taka chuan Mo Salah hi Liverpool chuasana Saudi Pro League apan mai te po arinom chho tran ta US Rama News lar takin atarlan danin Inter Miami chon Neymar chu senglo antum lo thu an soitanin aron tarlang tatlat maya Neymar hi January transfer kongka loin hong tura Inter Miami hen senglo antum anga thom leng chu thudik tok lo ani thu aron soi Inter Miami lam hian tun din huna Luis Suarez le Messi te an nei chu an du tok ni hin alanga mithar senglo kher antum lo thu an soi ni hin atar lang bok Manchester City lam point ni pui transfer kongka loin hong tura desert the way chu senglo antum thu an puanga hemi chungchang hi English media te chon ron tar lang hin Golden Boy award dong lim hlot desert the way mana hen pau million sa po Pep Guardiola chon the chu anin huam thu asoi ni hin antar lang desert the way hen du tu anei ro chho zel dona chumi konga chuan Manchester City hi aron lang ma saber an nita Arsenal lam point thithar ron nei vele ta hin Frankfurt atangin roll thar mabak eng tak nei kumsom hnia upa Jan Mateo Bahoya chu senglo antum thu puan ani ya transfer kongka loin hongtor ni poya Frankfurt atangin ani hi senglo antum thu puan ane Friends under 21 tana in lan mek Jean Mateo Bahoya hi tun din huna ahlut na hi Euro makta doi samsari vel ni turangai ani ya Arsenal lama kan mu mai arinom hemi chungchang hi Sky Sport point antar lang to ane Enzo Maresca point thu tharon nei vele ta yin Hurricane chu senglo antum mai thai thu asoi ni hin alanga aswang to na chuan Hurricane senglo chu athil tumbul puiber ani thu asoi tlat mai Hurricane hi kan hriat ang khanin amalam hun hi achiang lo angreng khop maya
Premier League a kirle atum thu te po alo sei to hetiang ani ta ka chuan Tottenham Hotspur a kir lovin Chelsea lama hin kan hmu thut te po arinom Manchester United point ni zang khan antar hnung lam thuam chak zol an tum na konga Sporting Lisbon atangin Osman Damande chu senglo an tum thu puan ani ya Sporting a contract har azia mange hin ani hi senglo an tum don ani Ruben Amorim chuan Sporting a alokai hroi to Damande hi laklu atum ru khop maya United lama kan hmu thut te po arinom Arsenal lampoint ni zang khan thu thar ron nei le ta yin Euro makta doi somko velin Liverpool makhalin Rodrigo chu senglo antum do na Real Madrid in shan an phalthu an soito Rodrigo hian Premier League a hnai chhozel ane country atang khan Real Madrid chon Fabrizio Romano point aron tarlan dan chuan Rodrigo hi chotir an phalthu an lo soito wa Premier League ka akal mai arinom ta ane ni sang khan team to khin ron tar lang zui le ta yin Arsenal le Liverpool te hian anin chu don ta ani team tok lam ve khian atarlan danin Arsenal hian Chelsea chu makhalin Kenan Yildiz chu senglu ngei antum ni hin alanga Turkey international forward Hazet mai senglu tur hianin Euro makta doi za somnga vel po the chu an threlo ni in antar lang kan lo tarlan photo angkhanin Kenan Yildiz en yovea contract har aziak don lova shal ngei angai don ane aman tawlaya an chuatir arin oma Arsenal emo Chelsea lama ani kan hmu thuai arinom Steven Gerrard point thu thar aneya Arne Slot chu thak apui ti lo thu so yin chuti rualin slot laka rin na Liverpool chan lakhat tura adu thuero asoi thong Steven Gerrard chuan Liverpool hi kamangai emema ka suang tu thin chu hetlap tum khatal en goal hi ane Liverpool hian min momo chun eknik lai po hian he team kai hroi thei tur hin ka in pe renga chumi ti tur chuanin ka in ring tok hle bok ane amai ro chu an coach roi lai ban ngo thi thiluk na tha ani lem lova hun thairo an la pek zel ka be sei ti hin asoi thong Wesley Sneijder point to thar on nei vele ta hian Kylian Mbappe chu Ballon d'Or dongle theitura a thattok thu so hin Ballon d'Or dongle tur anomani chuan Mbappe ngei ani tur thu asoi Sneijder chuan Ballon d'Or kumsang ni somni paruk an sem chuale huna chuan adong tura karin chu Mbappe hi ania phupo aphu thlote tun season kalmeka ache dante han en phei chuan tlukzau anom karing lo ti hin Sneijder chuan asoi team tokin atarlan danin United lampoin antler malam thuam chak antum na konga mateta chu senglu antum thu an soi vele ta khau maya mateta senglu tur hianin aman atan sumpo the chhuanwal antum thu puan ane United lam hian transfer kongka loin hong tura pau million za som vel chu player thar senglu na turin sum an nei do na hemia hian mateta le huartan te chu senglu antum don ane mateta hi antum bul pui ber chu ani arinom Chelsea team ina anti duda mai Raheem Sterling point to tharon nei vele ta yin ani hi championship club rep samlama alu mai arinom country tang khanin Chelsea lamina anchom chaidan hi athatok lo khop maya anti ma hlo tamber hi no pang ho school a tepo inkhel azir tirvel mai to ani omzia chu Chelsea an andu lo leile der tinani so hemi wangin tlap thar azong chhove zela championship club Deadpool kan hretlang anga khata changtupa club Wrexham team khan senglu antum ta ane an senglu thei mai tepo arinom Barcelona sporting director Deco point to thar nizang khan aron neya Lionel Messi senglu antum le tumlo chungchanga anzo na chu changin Deco chuan thil thei chu ania harsa tero harsa hle thungang Messi hun rei lo te chuang ta na lo na ho hi thil thei chu ani nge ya ma se thil harsa tak ani theina chen te po a ume Messi chu Messi ani ya kan team hian kan mamo reng alom amai ro chu tun din huna Inter Miami ta na contract nei lai ani ya nor chiemero kan tum lem lo ani thil harsa tak ani do na kan theilo chu han clear ta zelila tin Deco chuan asoi Liverpool lam point ni jang khan thu tharon nei vele ta hin
RB Leipzig striker Yan Demon chu sengnu antum ve tak thu puan ani ya ama du tu Tottenham Hotspur chu makhal nge antum thu puan ani Yan Demon thi kum no pangte nema se player mabak eng tak nei ani chho towa RB Leipzig tan po mitangkai ani der to hemi wanghen sengnu du tu antam khop maya Ivory Coast international striker hi Liverpool emo Tottenham Hotspur lama kan muthuai turangai ane chuti rolin RB lampo hian contract har zepui antum ru angreng khop mai Chelsea lampo ni jangkhan thu tharon nei vele ta hian court of sight in atarlan danen Lille atrai kum som paria tau par French midfielder ayo boya di chu senglo antum tho puan ani ya ani senglo tur hian sumpo the chuanol antum ni hin antar lang boya di hitun din hona Lille tan mi tangkai ani chhauder towa kumno pangte nima se French tan po mi tangkai ni chhautura be sei ani hemi wang hen du tu po antama adu tu zinga Chelsea hi anron langle ta hlol ani Chelsea lam hian ani ba ka match player kum som paruka upa Brian Maggio po senglo antum thu tarlan ani bok ole hatichin hatun tumatan ni mai se thlir tu te ka channel min ngai lut saka inchunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe le matan min han la pui le ula thungai nom takte nen in mu chhaule zel po kan tum don nia